Porazio je neke od najmoćnijih milijardera koji su željeli napraviti nogometnu superligu. Stres je bio ogroman. Ja 48 sati nisam spavao, nisam jeo, nisam pio. Prvi je čovjek s ovih prostora koji je došao na čelo najjače sportske organizacije na svijetu, UEFA. Prognoze ljudi, čak mojih prijatelja, su bile da mogu dobiti 5 glasova najviše. Na toj je poziciji doživio izdaju, nemoralne ponude i ucjene. To su moćni ljudi, to su ljudi koji... Ja sam dobio prijetnje, ja sam dobio ponude od svakakve. Da ne radim to, pa bi bilo možda financijski dobro za mene. Neuspjeh prvaka s Marijom Stanićem. Gost emisije Aleksandar Čeferin. Gledajte u ponedjeljak u 20 sati, samo na Areni Sport 1.